Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskuan mi. Kita na natata ket adda kami na umaymet asa nga adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanang. Welcome to Hayatan kay Makanasong YouTube. Don't forget to subscribe. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskuan mi. Ita na natata ket adda kami na umaymet pasang nga ili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarut nagtengan, tuy balayo tatang ken nanang. Nagabalay at taeng niragsa, taintay lagi pen na imbag nga oras. Kumusta en mimet tapyaken sa lungat, Paskwayo apo anap nuan pusagsak. Panawan manen niragpo ken ragsa, ket tinamnama lumangto ken sumantak. Niguran-gura intayo iwagsak, tapas kwang manen Paskwa ang nagasat. Taday tay mangted ket mapagdasatan, tay mang iranod ket maparaburan. Agri ka man sabong anang laylay, agmurmuray ka abong malay. Takada kami inka makitanggay, ragsakem aldaw anak nuan sa guday. Tana isurat ken na iletra,
na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga. Umay magkipagbiag kada tayo aming a pinarswa. Nadanunanen aldaw ang agasat, naipasngayen ti Berbo a Mesyas. Ket ti lubong anyan nga nagragsak, Paskwayo amin gagayem ken kakabsat. Ari ti lubong naipasngay iti kulong, nanumuken inggit panglaw nga intay pagwadan inaldaw-aldaw. Ti Paskwa iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura. Intay nga dami nagragsa, liday ken ladingi intay iwagsa. Paskwa iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura. Intay nga dami nagragsa, liday ken ladingi intay iwagsa. Isu inmayani kada kayo umay kumablaaw, tanadayaw ang balayo sa mime kuna nga isaruno. Diyos si mangte naragsa a Paskwayo. Isut inmayani kada kayo umay kumablaaw, tanadayaw ang balayo sa mimet kuna nga isaruno. Diyos si mangte naragsak a Paskwayo. Magtengan bulan ti
Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi rambakantay isa sangbay ti ari amang ispal di amin nga umili nagpintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay invisti tandat Paskwa anyan a ragsak mi adandaya pag nagkantami maladaga nga inkang patpatken kablaong mi inkay katimuden ipapuso ken inkay riknaen simbeng talna ken kapiat tayo amin. Nalday ti Paskwa no awan ka ket lumdaang to'y puso ken rikna sa miweng ti Paskwa awan ser-servina nasnas ken paylat ka adam biyag kong dito'y den na no awan kanton no dumte ti Paskwa lakamek to ladingit nagpaiduma nauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudumte ti Paskwa sublian na to. Nalday ti Paskwa no awan ka ket lumdaang to'y puso ken rikna sa miweng ti Paskwa awan ser-servina nasnas ken paylat ka adam biyag ko dito'y den na no awan kanton no dumteng ti Paskwa lakamek to't ladingit nagpaiduma tauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudumteng ti Paskwa sublian na to. Tauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudumteng ti Paskwa sublian na to. You are listening kay Ayatong ka Ilocano Songs YouTube channel. Numan pa'y tirabii Tiyemput panagina na Di na kumarebeng Nana
amalukag ka malukag ka apili kadagam tiga puna rabii an nagasa tiyempo niragragsa. You are listening kay Ayating Ka Ilocano Songs YouTube channel. adayu nga adayu di income nagkaprapuan amyanan ti ili bariyo mantapukaw nalinteg adalan di kampay nasusurutan gapulati pategyo apo ahong malay numan pa'y nurabi jemput panagina di na kumarebben nana amalukag ka malukag ka apili kadakam tiga puna rabii an nagasa tiyempo Niragragsa. Aswang manen, biyag ko'y biyag ko, tiyak masaba, ragragsak ko, day taliday, ket punasem, Paskuang biyag ko, inka umisem, nabaybayag nga inuuray, nga ti Paskual
ayatin ka Ilocano Songs YouTube channel. Day tuya balay, tay na turungi balay danana nga am-amuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo, aginaldo, aginaldo alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko day tuya balay tay na turungi balay danana nga am-amuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo, aginaldo, aginaldo alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko O biyag to'y biyag ko o Merry Christmas Tanggayan tada gito'y ragragsa Guran-guray tanem ken lipat Aging nayat na ubiyag dayto'y biyag Merry Christmas, Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya Samit dayto'y ayan ayat ka Pabarwenta ta dinteng ti Pasko Merry Christmas, Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya Samit dayto'y ayan ayat ta Pabarwenta ta dinteng ti Pasko Pasko, di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Itdemisem anasamit Tapnon ti Pasko Naragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapya Apiten tay ket waya-waya Anyan aragsak ko tada kato'y arpad ko Nga umayag lailo Mangiparik na't aragop mo Ita apaskwa Anyan naragsak ko Naragsak ka Paskwa Yuken barwa tawen niyo Itang Pasko di kaya kalidungit Likli ka makapasakit Item isem anasangit Tapnon ti Pasko Naragsak kaya pada-pada Iwardas tay ti kapya Apiten tay ket waya-waya
Tiek, 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 basit pailaeng Kut-kutak-kutak ay mabalbalinin Alana na inkayruwarin Kaya ginaldo niyang manukin At dakan dua asana Nagsinsindakan tibunga Didakan at makapagtina Nuawan na na tayong kay papaskwa Ngem uray makunami daytoy Di metisok tay mapatuloy Umanay metla gustuen Ngagtaod kaunggan talakin You are listening kay Ayaten Ka Ilocano Songs YouTube channel. At dakan dua asana Nagsinsindakan tibunga Didakan at makapagtina Nuawan na na tayong kay papaskwa Ngem uray makunam daytoy Di metisok tay mapatuloy Umanay metlata gustuswen Ngagtaot kaunggan kanakin Paskuan, Paskuan, Paskuan When dumteng manen aldaw aka gasatan Intay nga't sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtaktak Kagayan ken kakapsan Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay Mangkanta ti Paskuan Paskuan, Paskuan rambakan tay Ti aldaw ti Paskuan Paskuan, Paskuan, Paskuan When dumteng manen aldaw akag kasatan Intay nga't sarap wen ninyo Jesus mangisalakan di tay agtaktak Kagayan ken kakapsan Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay Mangkanta ti Paskuan Paskuan, Paskuan rambakan tay Ti aldaw ti Paskuan Wen umay manin ti Paskuan Wen dumteng manin panagkakapya Intay nga't agkay kaysa Amang sagrap anak ti Paskuan Dumteng ti aldaw kagagasatan Panagtao Mesyes anadayaw Panangrambak aldaw karaksakan Ti tattao ti sangan lubunan Akay kaysatay amang idirin Anak ti Diyos umay manen Panagkakapiyain na itten Sagot ti Diyos intay sagrapen Well
Paskwa. When dumpling manin panagkakapya, intay ngad agkay kaysa amang sagra anak ti Paskwa. Alakargador agkuti-kuti ka, di ka tumugaw ngem tumakter ka. Taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayin ka. Ngem oray makunami daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umalay net yata gusguswen, ngagtaod kaunggan tanagin. Alakargador agkuti-kuti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka.